Nauka je utvrdila da Romi potiču iz Indije, ali niko ne zna zasigurno zašto su otišli. Legende kažu zbog dugih godina suše i gladi. Neki veruju da je Rome u Evropu doveo Aleksandar Makedonski, najveći vojskovođa starog veka, zato što su bili vešti kovači i oružari. Ipak, većina naučnika smatra da su Romi pobegli od rata. Između 11. i 13. veka Severnu Indiju su preplavile uzastopne invazije surovih plemena iz centralne Azije. Kao talasi u divljoj oluji. Prognani iz svoje zemlje, Romi su krenuli na dugo putovanje svetom. A gde ih je ono odvelo? Putuj dalje sa nama i saznaj.